Ruchinsemo chiri chia Nyaero. Tunaingia Lang'ata Nairobi. Lang'ata Nairobi. Babu gokorora mwaka no mungina bamenyiramo bamenyanire basomirie abana mpaka bakorire naende bado baigwana ine itha bakogende kanisa sobwamo na ndo mungino kuburinga ngomo wako ndi orageire tari gento kire raisi ye chwese ya chale chala toka ngo ni message ya sana ayete bi gore ke chwese ya ngoe wako njara right kubatu kire irani Montago te inga ngo te yoya enge kuluto baka negative. Ekeya. Who cares? Jiji kutoka Bayerusi ni kuzoge jide. Ayege kulu nga kesi. Anyway. Ime Lang'ata Nairobi musache bwe miaka yega tuba menyire no musubati onde ase miaka 20 lakini korengana no mochoko bwe nyumba mugako yobeire gakogechugwe nchiro mungi nako bange nyumba ne nchira hatari gokea whatever by the way who cares lakini ono musacho yobeire ebintu jikoni okogenda kwanya ole suguriye yegesieri egento kokubwate nege kombe kibwate ngoliye taijiri moinane chae kogozuka moino nagatoke kali yetu isuguri kana ntito gogoeta moine gesire no okere omoro yo moino si ikawa kazi ngumu enyomba bono gokwira na sitting room bunogo soime umwana natigete kiburugo nkiagweta gosenki hare gokaraga chera ari kuria kagaitegete moino you see ebintu bune bone nyomba tubwate mojo chianga chia bana no chirutira moino ejiano ruwa no ejiano ruwe jire moina amarange tio siano retwali abikire kirogeri kya rogoro you know bono omochoko to yase nyomba umongwano yo musacho yobere gakorekebisha mukaye for a long time lakini mukaye bo ntari go change tima itingasi kiye bakungu bagutware nene bakabuye bagochoke nyomba buneta kire in fact yo nyomba bokonyora nyanya kwa buswa egweti kubosia igayokete dabere lakini yosukino sukie kerogo igana bora kumisane bintu bigendere so musacho yo akabaka gocha se nyomba onya gocheka cheke orono nkieke paka matukandu amua kabisa waka cleanliness bweko bochenu gochena mongwano yo bwamua kabisa mbake compound let me make a home where I want to stay. Wacha nijaribu kuonyesha vile inafaa kuwa ili boma le vile inafaa ilikue bana litu kelima na ndo muswati yo bona akairora the same mistake musacho liaga acha kama tebe akino nje na arosi bona gakirigere no naye nchwangu no endagire korosigwa in case rende baga nimbali goja kitchen lakini monta achega iga ama eli maisa monta ne nyumba ga iga bunerega nari egento gekuri nyumba yime asama sikania banene echa kwa roseti gosigi ndongo ri kwa roseti hata hakuna kufunika otigetabu you see madere isese nje jikora taratara na bego so iga ya mere mena mene yachi na wezi jua ebi moni na wobi goeta gochi abimena mena na mambo ni kama haya na hande binte yuma de bintu bikuri to kunyara kumanya musubati yakaeresa kiri yakubolibu hano musubati yo this time round tairaneti agasoka ngora bo nkunyu kimya akagenda bone cha akagenda igo akagenda sobo akaondoka akaenda sobo akaenda kwao manekera akenda sobo tochie obeira sinyome miaka 20 bono maite sininjira nerura teme gwadi just ubugima bokokongere sana na hande bona abantu bakona kubulinga oyo akibona abete ematuko maite bakokubalira amatuko ero gwajire zino obeli da lero lakini handa Ajite kanisa katokwani mnomogeni bono me toko endo bune naro bono batakire gukunaranga keiwadi igekagendete bwane kamobere gasi omusacho lia kumbe liliagenda tajite kumwakira simya kamuganya butuko butairaneti kuna watoto wawili hakurudi abana nabanene bono manyete na barabuna babatari kuna kuboli na bako batenga mama yenu alienda safari na bako understand babera abantu abanene okay touch it hakumpigia simu the following day hakumpigia simu the third day hakumpigia simu ona bwana musajo lia agaja kalika ujumbe nyenge akamatebia so bwenga bono to chapi tonte betie kero gwachiete na ntura kuona bakabona asole lakini bono na amwire to chapi chole gentekemo abana mbatome gocha bwo sembe na barumisi yaro bono njentoko banaya bono musubati oliga asinyirenga egenta kwira ne linge ntoki
inkiago kora ubugimo bwako ngero gusinyirwa adi just yali miaka belera senyomo ne menge ucha konyora ndi guchaka maisha mapya ni kitu ngumu bono ya stranded. So musubati yoyo kolengana ne kironi kiaye Ndio mbu yasirie marriage libaga lyogo chenchi abo musafi kia sama zikania maneli boli kwa boli kongu timo zine statement yaba kuzineli bolio wachorere kogenda kubwa kuigwera na imagine no kuigwera go change situation ye obo chenu musubati yonali negesio musacho yamo akomorokera in fact yago kwana igoro yobo chenu na indo imokike tambo kiro gyokora na eni bintu. Ndio Basacha bange mbali kukwana, but let me tell you, entonge yo kira agaragario musache nse yebuno mugungu Mchafu utali koroberie bintu utali korosia sarabe kiagero musacha would always want an environment yasago cha conducive na bana gweka barabe. Let me tell you, abasacha mbale ngo montara orata bokate montara mutabura tebenga ki abageni mbale ga nga yokubera muao goseno magobani gete orata be confidently monto yo maito sebageni ngoja bale but confidently togende bwana uno musacha boligwa. Yes Wikomanye kiro ndiko mugungu bwate. Ndonakwambia mbale ngabara tebenga ki togende tokore meeting ye mwana oikori yake kiagero ko chiko chore bicha nabora agenda bora lizugirio kogenda otote kara gete boga kisigo jiziko na ni bitu gojane goze kwazo je kai tabuata obatega aki geto liyo mabagari togenda asa kane enda somo bagani koranche. Try to be clean bwana. Wewe mwanamke tarudi sijui kama atarudi bono nere bwesongete bweka omonyene musaja omwire grace period bakorojo moboli ringa ki kora ABCD but I think asa musubati kote bono musubati ne rinka priorities wikajitwale. Yes. Ikiagera number 1 gwike nyumba ye choke wabuse nyumba buya make sure abana mbuya bale onye to kunyara invest in a house manager. That is it. Nande first assignment tigabenga na eni bintu bya tumbeke to amagoro batiga bisibi onye kunyara bisibi ku that evening. Yes, let it be the first thing kana ende bicho kwa segete orderly. Yes, elinde bicho kusibi kuno mochoko enyumba tige na eni kwa sabaga ni bara ikaranze gafla. Yes, nyumba taingane asimebe permanent tairasimebe nyumba eliyo bwate nere that is your house. Mungu ano yomango keti sana bwataka nyumba ko bunyansi lakini osoime ebichiri wote ko rusiko bodali ero gutwerekera ureime iko gutigera gukwiburia maswali ngaki enyombe na ngobona na aswai nere narora menje na chite nyombe yabo bunyansi Mungu anataka nkaribisho irango yandiete sana njira ngeta maje nkanyunga majigogoro mokembo because I felt so at home. The environment was very conducive. Eveso yo kimugetia maja very clean. Ne njira abo kuletia maji. Chati ora bwate ke komba sengo si. Okora date kiali kimanokera maji ibi. Te era gote kwera ni mura yo era sikwale kujote biamo era no mogobani chai wasa bire chai mondo me gojane gracia bwate te zo sibera. Ada. Agi. Esa vieti ya tikitare kuchindo. Cha tumalize tuondoke. Sasa kijana kama tigere ni gogoje savieti. Naliacha kuijora. Usafi muhimu sana bana. Kama tayari teke hao waro kwa kimume kwa kokuru wale. Itawa tabakora sikade byo. Gazi ngo nguzana. Ya bantu bakora gara njare kogera. Sometimes ana vera asire. Abanense. Njare ero nense yake. Naboneke chiko ndiere ke bwati chinde. Anyway, acha tumalize hapa tuondoke. Sababu ya muda bwana.